May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po ring mga regular balita ang yaning Biyernes, September 29, 2023. Paimbestigano pong Representative Dong Gonzales ding king Kongreso rin pong tuki-tuking drug bust king Pampanga. Pamisan metong dareng Aita, Manggansi king Mabalakat at Bamban, mig resulta yakanu king Progreso. 5.7 trillion pesos budget adwana na ning Marcos admin para king 2024 inaproba na ning House of Representatives. Kabalen, miragdagan niya pong 40 pesos ing minimum wage king Central Luzon, mag-umpisa po king October 16. At ang tabayan ng tala po, uling mipaslag na la, reng miyayaliwang parul, keti po king syudad ning San Fernando. Kabalen, asamsam da po ng otoridad, ini pong 560 kilo na ning illegal drugs na magkaulaga pong 3.8 billion pesos keng metong pong warehouse keng Mexico, Pampanga. Belita taya po yan. Napon iti po yung katlong pamikatago na metokal ing maragula-ulaganing droga keti Pampanga, manibat na po niyang 2022. Kaya naman po mumunikala ng Deputy o Senior Deputy Speaker at 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales king Kamara. May kasarili lang investigasyon dikil king anti-drug operation sa reti. Magbalitaya po Jenna Lumbang Parungaw. Maglaman lang 560 a kilo ning shabu, deng 50 siya makahuna reni, atukal dareng otoridad, king metong a warehouse, king Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Pinresentada la reng iligal a drogang mikialagang 3.8 billion pesos kareng media anyang Webis September 28. May nibatan lakano deng kargamento keng Thailand at dinugpalaking Port of Subic inyang September 19. Makalagela kareng tea bags ding droga at makadatok laking kahuning chicharon ampong dried fish. Agpangkimpisa ni Bapuersa ning National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, National Intelligence Coordinating Agency at Bureau of Custom, metong yang controlled delivery operation in Milyari. Burinang sabyan, manibat king Thailand ang gana king miras ing kontrabando king warehouse king Mexico, makamonitor labang abalo ning nino reng sindikatong sangkot king maragul at transaksyon na ini. 560 kilos of suspected methamphetamine hydrochloride or commonly known as SHIT. 3 years in the making yakanuing operasyon bayo yamig tagumpe. Dapot bistaman at tinakanong sospek enoman mimye aliwapang detalye reng otoridad tungkol kanini. Controlled delivery. Sinundan. Because we are trying to identify kukunin ba dito o anong ginagawa pa nila. Because during that time, may inimbestigahan na natin together with PDEA and PLC yung mga taong nasa likuran. Kaya makanya nang mumuni-kalang Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales na mikasarilyang investigasyon in Kongreso ing ausandang in aid of legislation. Agpangkang Representative Gonzales, makaalarma na in tuki-tuking pangatukal dareng drug shipment keti Pampanga. Manibat 2022 at lunang beses mikadakpanan keti Pampanga. At tatandanan na anya muna mang Agosto, menikwala namang adwandala na kilo ning droga king meto nga abandonadong parking lot king Barangay Mabiga, Mabalacat City.
Kalibutara ning 2022 at siya naman king 400 million pesos sa ulaganing droga ing mayak waking dane ning NLEX king Mexico area mo naman. Amuyuta na lamang Gonzales ding miyalo ang ahensya pati na ring local at barangay officials amas pasiknangan pa ing kanilang monitoring at surveillance kareng drug traffickers at aliwapang kriminal. Paparevoke na lamang Gonzales ding business permits dareng locators king Subic Freeport asangkot kanu king pamaglug dareng illegal a droga keti bansa at deng warehouse nung nukarin lapa kasalikot deng kontrabando. Ako po ing kaya kayong talasuyo, Diyan Alumbang Parungaw at impusong makabalen. Kaya aliwa pong balita, misan metong nalaring atlong grupo dareng Aita Mangganchi king Mabalacat, Pampanga ampong Bamban Tarlac. Kapamilata na kanuning pangatatag na ning karelang political structure at Indigenous Peoples Organization. May resulta naman, ken pong progreso. Komustan tala, king report ng Liana Canilao. September 2022, anyang mituldo kanyang alos adwang dekadang EPA may kasundo daring atlong grupo daring Aita Mangganchi asakop na ning Certificate of Ancestral Domain Title o CAD T025 king Mabalacat City, Pampanga at Bamban Tarlac. Pauli niya kano inining pangatatag na ning karelang Indigenous Political Structure o IPS at Indigenous People Organization o IPO ang antimong representante ning karelang grupo kareng aliwaliwang transaksyon. Formal nemo naman kanong kikilalanan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP ing pangatatag na rin niya. Bayo pa mo po may creating IPS IPO na which is recognized siya po king NCIP, main bankya po at may karoon tamong recognition na yapin po iniing legit na organizations na kilalanan o kasabi po king kilub na ning ancestral domain. King kaya katamong NCIP, panerugo gabi, panelang makatutok na makatutok. Niya nga kupin, kaya pasalamatan ko rugo in pamag-brother ng NCIP na uniing binunga na. Pero kanita madam sa salangsangan mi, eganaga, pero anya pong tunggal dita keng kami meeting, kabubuo, ayos siya pala madam, makanya niya pong makreate ing IPS, IPO mi. Maayos na po ngeni kasalukuyan, uitapin, uling ating kaya pong pamisang metong na talagang maayos. Pati po eganagan ng ako pagbilibang ko la rin ng kaya katamong empleyado, ang po yung pamanimunanan ng kanakong IPO Oscar Dizon, talagang masalese po yung King pa magbisita na ni CLTV 36 News king karelang opisina king Barangay Santo Niño, Bamban, binidara ring mapilang pamuntok darang katutubo, ring mayayaliwang proyekto amay palyari kanu, kapamilatan ning karelang pamisan metong. Agpang kay presidente na ning karelang Indigenous People Structure ay Oscar Rivera, ating 44 angkan ang makatanggap allowance at siya 3,000 pesos balang bulan. Pepamuklatan dala naman kanong bank account at pekwa ng passbook para karin ibaldug iti. Dati po, alaking alalargong allowance deng eganaganang tribo, pero ngayon adyang makapakanano, may kaka-allowance nala. Peg maragul na naman ng presidente na ng Indigenous People Organization ay Oscar Dizon na atino kanong scholars ngayon. Dito kaya parang iluluba pera king pondumi, pero atin na kaya po madam scholar ka rin college. Kaya rin ang pangarapin madam, dahil nga tubo nga rin, potang mayari lang madam, sana sumapla ka rin buong katutubo para ilangan po talagang magbayo na kaya kami pangakay. Kailangan mo pangarap madam na pwede lang maging mayor king balang balen. Itong pangarap madam. May mag-aaral ng engineer at ng abogado. May kasantungan lalaman kanu, pauli na ning pangagawa ng karelang opisina. Nabuo, metong po inunami itampami sa metong. At pasalamat na ako man po. King kaya kami kaya kaming opisina, ngayon kapanahunan. Makakay madam na ikami ngeni ating kerugong metong may nga rin bale na pisabyan ng nokore. Aliwa mo kanurang karelang katribo rin karelang asasopan, nune pati rin ang aliwarang kapatad. Kung ikit naman ngeni, pati rin kapatad tamong unat. Kapangpangan, Bisaya, Tagalog, alos rugo, lumang problema la, makasab tamong muring karela. King kasalungsungan manibat ng karelang pondo king kwari. Balang bulan, manakita na ka ng 400,000 hanggang 800,000 pesos. Kami madam, nakiyam mo kabunda makwari. Padala mi kantang proseso.
ganun po pabalo mo lang po rin NGB, DNR, ang po yung Kapitolyo, ganun po ang ayun ng gobyerno, mga kami papil. Mas malagwakan uing karelang pamanasenso ng ating panglungub aliwang investment king karelang lugal. Ako pingkarening kanakong sasakupan, aliwa pa yan, ditak pa yan, pero aman tinintana. Lalo nung dakal na investor kini, eko isipan, eko sabyaning ding ay ta mga lulula. Pero kailangan magsipag. Uling kailangan, kayang tabela po kitang pag-ulad. Maragong pasalamatan ng ingabumi at ilumab investor. Sana po, kaya madam, idalami kayo tamang proseso. Para ding investor tamang lulub kini, lang mag-alanganin. Kay madam, di katubungin, hanggang no, karing kamangutan kini, mabiluga, bamba na po mabalakat, alang magulo madam. Misa meto na talaga po. Kaugnay na niti, sa samasan danering ay tamagansi ang kanilang 5-year development plan ang makapalubking Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan o ADS-DPP. Metong ya ini karang requirements king Joint Memorandum Agreement a karelang pinirman kan Being Clark Development Corporation o CDC anyang 2007. Kasi king JMA, makasabi po ka rin na dapat agawa miya po itang kaya kaming master plan o itang Ancestral Domain Sustainable Development Protection Plan. Yapin po yung ADS-DPP. Kaya pin po ngayon yung pagkakataon na for 14 years, uling may balangkas niya mo rin po yung kaya kaming indigenous political structure at may buuya po yung kaya kaming indigenous people organizations. So ini po, kapamilitanan ni kaya kaming IPS, IPO, para akay miya po yung JMA na kailangan natin kaming master plan para king kaunlaran. Yapin po ing pisa sa metong gewada po rin kaya kami buong leader na ning Kati 025. At yun nalakanuking proseso na ning finalization at ipalad na iniking CDC at aliwapang lokal akapanibalaan oras na mayari. Itong nainobran mi po na talagang dininan ming panahon na kailangan ikaming buong leader na ning Kati balo miya nung nano ba talaga ing plano. Nano ba talaga ing buriming pamagunlad. King kilob na ning ancestral domain. So ita po gewa miya. Mayari niya po at kaya cho kami pong Keni, yapin po yung finalization mi po na at least maging handa na kami, ready na kami na i-present po ini. Siyempre i-present tayo king CDC, uling ketang joint management agreement mi po ning CDC, baka nita, akit niya po talaga, nano ba yung pamagpaunlad naman na burimi. Ako, ingke kayong talasuyo, Liya na Kanilaw, ating pusong makabalin. Keng aliwa pong balita, aprobado na po keng National Wages and Productivity Commission o NWPC, ini pong 40 pesos adagdag keng sweldo da ring talapagobra keng Central Luzon. Kapamilata na po ning wage order number RB 324, mabot ne keng 449 pesos hanggang 500 pesos ing minimum wage da ring talapagobra keng non-agriculture sector. 422 to 470 pesos naman keng agriculture sector, kabang 384 to 489 pesos naman ing minimum wage keng retail and service establishments. Epektibo ya po ing wage increase kareng probinsya na ning Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, ampo keng Zambales, magumpisa po keng October 16, 2023. Kabalen, kaya kami pong pamagbalik, silipan tala, rin pong pislag da ng parol. Kaya tiking syudad ng San Fernando, makibalita mo po kang JM De Jesus at suya po kang Heroes Hall. Yan at aliwa pang balita, king pamagbalik ning Balen at Balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Menikwano pong siya 15,000 cash assistance. Dini pong kabalen tamong rice retailers apektado na po ning peto pa the price cap king abias. Deta pong menikwang ayuda nandin king payout 191 la po. Ay ni po yung report. Tinanggap na lang siya 15,000 pesos ng second batch daring rice retailers king Pampanga ang may epektuan king peto pa the price ceiling king abias. Mera pating payout karing 191 rice retailers king Walter March ng San Fernando ngining Biyernes, September 29. Kaya beka rin ni Andrew Atienza magtindang abias king Balening Minalin. Maragul na rin sa kasi maragul na ka rin malulugi ka rin ang binyedang kay. Binyedang chat 45 tsaka 41. At least susunod kami kitang binyedang Pangulo. Ito biyang ini talagang maragul kaya malugi. Yapin talagang pintalamin eh. Ang Pangking Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3, minuna nung tinanggap ng 37 rice retailers sa inyang minunang payout. Ini po yung batch 2, pero ala pa po kasi Sir Api sabihan no ating papuntutugi. Pero yung sabi damo po, batch 1 and batch 2, alala pa po sinabing talwing batch. So depende pa rin po kung budget na ng DSWD. Samantala, sinigurado na naman ng Department of Trade and Industry ang medinanla namang cash assistance ng aliwapang qualified rice retailers. Oras na ayat sudala ring dokumentos apakiduang na ng DSWD. Dito pong anyara ng documents ng DSWD, mapalyaring ka rin po tamong magkaroon problema. Pero in assurance naman po, basta kayabe kayo karetang listahan, nung yaman po mibiyang yaning aldo ngayon, ka rin po susunod ay aldo, mibiyala po sigurado kaya kayo. Datang 15,000. Inyang September 24, sinabi ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malyari ng bawian ng price cap king abias, isong may stabilize niya ng presyo ni tiking merkado. Mamasaya ka nung mipalyari ni kay batning harvest season. Peto ba ng Marcos Jr. ang Executive Order No. 39 inyang August 31, king kasagsagana ng makaalarmang pamagtas king retail price ng abias. Base king utos ng Presidente, ang gayang 41 pesos mitinda ang kada kilo ng regular milled rice, kabang 45 pesos naman ang kada kilo ng well-milled rice. Pero kabang alapang malino king pamaglift king price cap at inumang aduanan ding magtindang abias. Nung malyari pang susunod, kasi itang 41 may pagyo talaga eh. Itang 45 bagyo min eh. Ako ang kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Ken pong aliwang balita, ito po, balitang rehiyon muna tayo. Tuloy-tuloy ho yung Securities and Exchange Commission Communication Advocacy and Network o SECCAN campaign sa Nueva Ecija matapos hong pumirma ng Memorandum of Agreement ang local government ng naturang probinsya at ang SEC-Tarlac Extension Office. Ang partnership po ay pinagtibay ni Nueva Ecija Governor Aurelio Umali, Provincial Administrator Attorney Alejandro Abesamis, SEC-Tarlac Director Attorney Richard Laus at yung ito pong SEC Information Officer na si Sir Mark Katakutan. Paraan ho ito upang isulong ang financial literacy at investor protection sa tulong ho ng information dissemination. Ayon ho kay Attorney Laus, ang direktor ho ng SEC TEO, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanilang tanggapan sa mga local government unit para sa pagsasagawa ho ng mga aktibidad na tutulong sa publiko na protektahan ho yung kanilang mga sarili mula ho dun sa tinatawag na investment scams. Ang kolaborasyon ho ng Nueva Ecija LGU at ng SEC ay magpapatindi rin daw sa implementasyon ng grupong SEC Anti-Scam and Illegal Taking of Investments Group o SEC-ASTIG. Ipinahayag naman ho ni Governor Umali ang kanyang buong suporta sa SEC sa paghahatid ng kanilang mga programa sa mga karehiyon nating Novo Ecijano at Novo Ecijana. Ang Nueva Ecija po ang kauna-unahang provincial government unit sa Central Luzon na nakipag-partner sa SEC upang ipalaganap ang kaalaman hinggil sa iba't ibang financial principles at maiwasang maging biktima ho nitong mga mapanlokong investment scams.
Magbalik tayo po kay Pampanga, pakatindayag la po ngeni, reni pong miyaliwang imalan, gawara po reng Fernandino Designers and Fashion Icons. Apin po ining obrat disenyo a fashion exhibit, makabuklat po ngeni king SM City Pampanga. Siliban tayo po king report ay ni. Metong ka rin karakter na rin Kapampangan ring maporma at masanting kagayak. Kaya naman kay baluan na rin kaya katamong kabalen, ang fashion icons and designers alimu keti Pampanga, nuneki mabilog ang Pilipinas at maskiking aliwang bansa. Kaya ba nakareni di former Project Runway Philippines contestant at fashion designer ay Richie Bondok, ang poing fashion stylist ay Joby Henson. Kaya naman kasabening pa magbasusi ng City Tourism Week na ng San Fernando, pakatindayag na ring obra dari Bondok ang pong Henson king meto exhibit king SM City Pampanga. Mayakit king obra at disenyo a fashion exhibit, ding mayayaliwang imala ng timong gowns ng pambarong ay inspired by our very own traditions, arts and culture. So I'm in love with our culture, traditions, and of course that ang Philippine folk dances. I think that started me liking datang traditional attires. Pero with a twist ngayon, we can modernize tala and modify. Pero siguro it runs in the blood kasi mama ko mananahiya kay Old Public Market king City of San Fernando. Niyang mabiyaya pa. So makanteng-teng abiyayan mi. Malibat dalagaya pa yung mga ko hanggang tinuwa na kami hanggang meteya, mananahiya king kilupalengki. Kaya ako, ali ko mo kabod mag-sketch, ali ko mo kabod mag-design, I can cut and I can sew. Pasalamat naman din adwang Kapampangan fashion icons huling mitidinan la kanong oportunidad bang ipakiting karailang talento at galingan. Taga ng enoman kanong malakwan king pisabyang fashion at style din Kapampangan. And this is one great opportunity lalo na kaya kaming designers na yung City of San Fernando gagawa yung effort para showcase na la rin kayang talents. Grateful ko, masaya ko na magpasalamat uling dininanda kaming platform para ipakit na yung kaya kaming talent. Alang imposible. We can be at par with whoever we want to be. Ang buritamong national, ang buritamong international, we can do that as long na itangke katamong dynamics. At the same time, itangke katamong seriousness, itangke katamong liba na karera at suya. Itang passion. Para karing bisang akit personaling obra dari Bondok at Henson, malyari kayong tumagon king obra at disenyo a fashion exhibit king SM Pampanga Global Fashion Wing hanggang king October 6. Yako po yung kaya kayong talasuyoy, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko magbalik ing balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita kabalen. Balo ko po dakalaring excited kaya katamo na akit la po ning pagmaraguldang Parul Fernandino kaya di po kay Christmas capital ning Pilipinas kaya di po syudad ning San Fernando, Pampanga. At kayong oras pong iti, kaya betaya po kayong katamang programa live. Manibat po kayong Heroes Hall, i-JM de Jesus, kaya katamang talasuyo. Uling kayong oras pong iti, antawayan ng tamo, ita pong malyaring ceremonial lighting. Dareni pong miyayaliw ang dekorasyong pamasko kayong mabilog syudad. JM, Maya Pabengi, kumusta? At deni nga kakitamong Parul pakatindayag nga rin, deni nga papaslag. Apin niya ning video, ibat siya kayong katamong City Information Office. Pero kayong oras sa ini, panayan tamo ing countdown. Mga nano ka nung oras magumpisa at nano na ing malalyaring aktibidades kayong Heroes Hall. Kuyang Justin, hindi pa payari pa ang bulan ng Setyembre pero sabihan ko na kaya ko, Merry Christmas, huling araw naman ko na Kenny. Ikaw Pascual, Kenny live na live tamo Kenny Cruzol, at pakakit tamo, biyabay-yabay na rin kanina yung Bob Chalis, ang po nga Fernandino, bakit ang akit ne, in ceremonial lighting bearing Christmas decoration sa pong Christmas lanterns, Kenny Christmas capital of the Philippines, San Fernando ne. Akakit tamo Kenny, kakayari na pa rin performance na rin Fernandino yun. Eh, ba't pa rin na yan tayo Kenny, isang countdown at bandang alas 7 mo, bandang halagpag na 7, mag-countdown na lang sabi ng masdag, dening biyaya niyo ang mga santing. Ano ko lang JM, baluta mo dening panenayan tamong Parula mo ibusni, ela mo keng Heroes Hall, miyaliwang lugal. In fact, 2 days ago, nung ako magkamali, pauli ko, kaya garap tamo, kaya CLTV 36, kaya garap ning Jose Abad Santos Avenue, binuslida la ret ang Parul at alitrato tala, ikitala, pero dadong pa si Bayo, uling pin, panayan yung ceremonial lighting yeni. No ka rin nga ka no, JM, dening mga santing Parul, akit da, keng mabilog syudad. Yes, kuyang Justin yung metong tinggal do, ikita mo lipas nagla, pilang binuto ret ang sulo ulit tindray, dala ka no, ubangat talawin dala, nung gagana lang, at king update na naman din, masalese na lang kanu, ready na lang kanu kumasta Kenny Aldone. Kenny, pito na rin lokasyon. Nung ka rin na miglagay lang mga santing na disenyo Kenny sa dadaling San Fernando. Siyempre bubunan nung ka rin tabo Kenny, in Heroes Hall. Na nung ka rin marakal tao po naman ang umunta Kenny, baka tabang pa-picture ulit Kenny tapat, at yung tabong balamo sa maragol po ng mga Parol, nung ka rin pwede lang magpa-picture ding tao. Kenny na mga Baliti MacArthur Highway, akit po naman ka rin, di miyayaliwang disenyo at so karetang puno naling kahabaan ni MacArthur Highway. Kaya ba't siyempre, palagpasan tayo rin in Jose Abad Santos Avenue na panetayang abangan ulit talagang mumuna tamang maglagay design ng pong karetang posting mga ragul kita kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Kaya ba't atin muna man kita nga Poblacion Clock Tower kay Barangay Santo Rosario, nuno ka rin malapit itang palengke kita namang Monumento San Fernando, itang rotondang Ausan Tamo. Didilan niya namang dekorasyon ta Kuyang Justin. At siyempre, dito kadwa tamang flyover, alila naman may lakwan. Didilan na namang dekorasyon at mga tayap katas, siyempre at inya mo naman kanungsulo. Kaya ba't ngayon, itatauli itang City Hall na sumo naman yung Barangay Santo Rosario, nanungno ka rin na. Itabo naman yung dati talagang dakal, paano lang po dakal dekorasyon Kenny Sudan. Wow, JM, kalupan nga banggit ko na din ining video na papakita mo, param de kay katamo, din kay katamong kakaluguran kay City Information Office, pangasanting da, reng Parul nino kano reng ginawakin, baluta naman, dakal very talented lantern makers kaya king syudad ning San Fernando, pero nino rening individual king gulot dareng mga santing Parul nga ren, magumpisa king disenyo hanggang nakitang pamamuu dareng makukuleng Parul. Kuya Justin, at nula ka duretang official lantern makers talagang many muna ang pong memotukan kaya ni pamangawanan ng disenyo sa San Fernando. Muna ka rin, Arvin Iwa, pangadwa, Roland Kiambawa po ay Marlon Tayag. Pero syempre, may hindi ko alam suporta ka rin aliwa mga lantern makers sa syudad kasi sa na luntoyang Matsura, design ito niya pinisa out na. Anya present na naman di Mark Flores, Efren Teodin, Edmar David, Edwin David Jr., Teddy Aguilar, ang Poy Florante, Parilla. Kanya namin nakatamo, talagang take effort na gawa na rin lantern makers tamo. Kay talent na talagang
pasiklangan de ang pangpasantingan at ang maraanon pa ikapaspod kay Nelson Fernandez. JM, baluta naman, banwa-banwa, talagang metong yan, kanepeka panenayan. Pero for this year, nanuya kanuing tema, darening mga santing parula, paka-display kay may alawang lugar ng Ciudad San Fernando. Yes, Kuya Justin, natin nakasabi tayo, kakwentuhan tayo ay City Tourism Officer na Industry Pangilinan. Apo itang metong tabong coverage mo naman, nakasabi tayo mo naman Mayor Vilma Caluwag. At kahit ang oras na ito, hindi na nakatabong bintana, talaan. So kita pa, balutan na pa yung disenyo. Sa ito, mga ining banwa, sala ring tala, aslag, ring pag-asa, uling kanuburidang pakit, na yung direksyon na ring tala, sinundanda, ring three kings, anong no rin pintalagdaging Bethleheming anak kay Jesus, at yung pag-asa talagang manyang po kakiyak kay San Fernando. Wow, JM, balo ko, pangabagyab, bibus nino rin parol. Pagbalik ka pa si Bayo, uling palto mula kaya kami. Dahil mga santing at mga kulang parol. Kaya tingking syudad ng San Fernando, Ken Heroes Hall. Makibalita kin pa si Bayo kaya kapota. At dakala salamat para kin kaya kang komprehensibong report. Yan po kabalen, balikan tayo po JM De Jesus, potan banga kitala rin, kalupan yung sinabi ko rin, yung mga santing parul, pisopan-sopan do pong gawan ng katamong kabalen, keti syudad na ng San Fernando. Kaya ngaliwa naman pong balita, nasa da po kanong gawan ng water sports o diving destination ng Central Luzon. Nagpangpuyan kay Department of Tourism Region 3. Bukod kasi po ka rin mga santing dalampasigan o dagat, at intamo naman kanong man-made facility, SWAC, para ka rin miyaliwang sports na yan, tibo po yung diving. Ayun po yung report. Kasama sa mga go-to ng mga Pinoy at foreign water sports enthusiast ang mga dagat dito sa Central Luzon. Mapa-surfing man o diving, tiyak ma-enjoy yan dito sa ating rehiyon. Ayon kay Director Richard Danos, ang Regional Director ng Department of Tourism Central Luzon, target nilang maipakilala ang Central Luzon bilang isang premier diving destination. Yes, that's why we introduced Travel, Breathe, and Dive, where free diving is one of its typology. So we're very glad that Aurora was able to secure that, how do you call this, the birth of Philippine surfing. And that's another water sport, and we are very proud that it's in Central Luzon. So we're also trying to look at diving, niche diving that is leaning towards historical context. Bukod kasi sa mga dagat, meron din daw mga pasilidad dito sa ating rehiyon na swak para sa diving gaya na lamang ng aquatic center sa New Clark City sa Capas, Tarlac. May 10-lane competition pool, 8-lane training pool at diving pool na may maximum depth na 5 meters. Ang aquatic center sa New Clark City kaya pasok ito sa World Championship standards and specifications. Katunayan, napili itong pagdausan ng first ever International Association for the Development of Apnea o AIDA Philippines National Pool Championships 2023. Kasi in New Clark City, it's a world-class yung facility nila. No? So sobrang ganda. And it follows the world standards. So kaya dito namin ginawa. Kasi hindi pa kami nakakita actually ng ganito kaganda na lugar, ganito ka-advanced. We wanted to host the World Pool Championship. So ganito yung mga requirement for freediving World Pool Championships. Aabot sa mahigit 30 atleta mula sa loob at labas ng bansa ang lalahok sa kompetisyon simula ngayong araw, September 29 hanggang October 1. Isa na rito si Bel Brillantes na todo ang ginawang pag-iensayo. Actually, January pa lang pinaghahandaan ko na to. Kasi nga, nauna yung sa World Championship. So, after ng World Championship, nagtuloy-tuloy lang ako ng training. Hindi na ako nag-stop. So, from June to September. Kanina. Ayon kay Director Dinos, makakatulong ang mga aktibidad gaya ng First AIDA National Pool Championships sa muling pagpapasigla ng turismo sa rehiyon na inaasahang maghahatid pa ng mas maraming oportunidad at trabaho. I think so, no? And we really have to start somewhere else. It may not be that big, but I think there is a big prospect. There's a big, possibility, no? So we're very positive about it. In fact, we just had this as a collab work during the summer,
And now we are introducing a competition. So somewhere in the future, maybe in few months' time, that there will be more and more developments that will have to take place that will bolster tourism activity. No? JM De Jesus, CLTV 36 News. Kabalen, kay ngaluwa pong balita, miaprobane po kining House of Representatives, ini pong House Bill, mag-request pong 5.7 trillion pesos a budget. Adwana na po ning Marcos administration para kay banuang 2024 ne. At milyari po iti niya pong September 27 nung nuka rin 296 lapuring may botong yes kabang at luno man po reng sinalansang ne. Kaya be po Kenny reni pong mambabatas o kongresista ibat po king Makabayan Block. At keta pong dato sa ikwata mo, ibat naman king Department of Budget and Management, ini po kanong social services sector, nung ka rin kaya bing health, education, culture, manpower development, ang po ing social security, welfare, ang pong employment, ding manikwa po kanu keng Peka Maragul, allocation na ning pondo, mamabot po kanu keng 2.1 trillion pesos o katumbas na po kanu itining 37.9% na ning proposed national budget. Ini pong pondo ngayon, ipisasabihan tamo, mas matas siya kanu muna mga 9.5% kumpara ketang 5.2 trillion budget tamo kay kasalungsungang banwa. At ini pong 2024 budget, apin po ing 21.7% na ning gross domestic product. Kaya ba naman po karing midinan muna mga maragula allocation, ini po kanong sektor ning edukasyon, nung nuka rin 924 billion kanu ing mibien kaya ba na po kayo ning pamamiya pondo kay Universal Access to Quality Tertiary Education Program, ang popuretang feeding programs. Ating DepEd, matinya pong budget increase o percentage 5.37% increase ing akwa na po. Samantala, ini pong economic services sector na makasakop po kay communication, road, and other transport, agrarian reform at agriculture, pati na po yung trade and industry, manikwaya pong 1.7 trillion o 29.6% na ning total proposed budget. At kareta pong binanggit ko nandin na sabi ko po at lula po ring sinalansang ulin dakala pa po kano sana buring pakibaluan at buring imbestigan kini pong proposed budget ngayon sabihan dingalwa po sabianda may maligwanan de certified as urgent kaya be po ken Representative Franz Castro ning Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers yaran po ing tatalakad minority leader kini pong Kongreso. Takasabi tayo po via phone patch, Representative Castro, magandang gabi po. Ma'am Franz Castro, welcome po sa ating programa dito sa CLTV 36. Magandang hapon po, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan sa CLTV 36 at sa inyong mga taga-subaybay. Yan ma'am, maraming salamat ho Congresswoman Castro sa pagbibigay oras. Eto ho, nakita natin na may mga nabasa ho kaming mga artikulo. Isa ho dun sa mga sinasabing dahilan ng pagtutol ho ninyo at ng iba pang miyembro nitong Makabayan Block ay nagkukulangan daw yung according dun sa mga reports. Sinasabi ho ninyo na kulang yung inilalaang pondo para dun sa mga serbisyo na sana'y pakikinabangan ng taong bayan at mas malaki yung ibinibigay doon sa ibang sektor na kung sa tingin ho ninyo sinasabi ninyo kumbaga parang mapanupil doon sa karapatan ng mga mamamayan. Ma'am, pakipaliwanag lang ho ito sa ating mga kababayan. Yes, oo, tama kayo, no? Pinupunan nga natin yung budget ng 2024 dahil sa ilan sa nakikita natin doon ay una, bawas ang budget doon sa mga ahensya na dapat na bibigay ng tulong para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga manggagawa, siyempre doon sa social services at doon sa pabahay. Katulad na lang ito ng mga magsasaka, kulang yung nilalaan na budget doon sa mga, halimbawa, yung sa production subsidy. So, kulang yung ibinibigay na production subsidy, tapos yung tungkol doon sa
pagpaparami ng mga trabaho. So, napakaliit lang na ibinigay na bahagi ng budget para dun sa DOLE at pagprotekta rin sa mga ating mga OFW. So sa DMW talagang kahit na bagong ahensya ito, no, malaki ang kanyang katungkulan para sa mga OFW, ay binawasan din ito ng pondo. Tapos yung pabahay, 1.2 billion lang yung inilaan. At sa computation nila, bahay. Hello, Ma'am Franz? Concentration ay nasa mga mahirap. Hello? Opo, ayan, medyo naputol lang ng konti yung linya pero malinaw na ulit. Ma'am, tanong ko lang, ito hong isa dun sa mga mainit na usapin, itong confidential funds na hinihingi ho ng tanggapan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pero dahil ho dun sa ika nga, clamor, no, at yung pambubusisi na ginawa ho dyan sa Kamara ay nagkaroon ho ng realignment. Ano ho yung detalye nitong realignment? Saan ho idadalhin itong pondo na dapat sana hinihingi nitong tanggapan ho ng Pangalawang Pangulo? Well, ito alam naman natin talagang in-expose natin itong nangyayaring paghingi ng marami ng mga ahensya dito sa confidential fund. From 18 agencies yan nung last year, naging 28 agencies na. Kaya dumarami talaga yung mga agency na kahit wala silang national interest na mandate at saka yung surveillance, investigation ay humihingi ng confidential fund. Kaya sa amin, partial victory yung nangyaring pagpasa ng budget kahapon dahil nagdesisyon ang mga leaders ng Kamara na i-reapportion or i-reallocate itong budget, lalong-lalo na yung budget ng DepEd at saka yung budget ng OVP. Sana may kuhanin din doon sa budget ng OP kasi mas malaki ito, 4 billion. So, inaasahan natin na ito ay idaragdag sana doon sa, halimbawa, sa Philippine Coast Guard, sa BIFAR, na talagang maliit ang pondo, na hindi naman necessarily para sa confidential fund din. Mailipat ito doon sa mga auditable na mga expenses, katulad ng mga equipments, mga pangangailangan ng PCG, ng BIFAR, para makapagpatuloy ng monitoring, pagbabantay doon sa West Philippine Sea. So hindi na natin kailangan dagdagan pa yung NICA, yung NSC, at saka iba pang mga security agency kasi meron naman na sila. At yung matitira dyan, ibigay doon sa social services. So yun naman ang panawagan ng Makabayan. Okay, maraming salamat po, Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Ma'am, mag-ingat ho kayo at maraming salamat po. Salamat. Yan ho mga kabalen, dimdam tayo po Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List tungkol po kitang milyaring pamagpasar kaya pong proposed budget para kay 2024. Ken pong aliwang balita naman, ginakanda po rin kakaluguran ng pong kapamilya ng Jose Boy Between in kaya pong Likuan, Legacia, Keti King, Pampanga. Double B, karing kayang kaluguran po yung founder na nining Betis Crafts metong pong Matenakang Kapampangan, sinaw pong maragul mo naman kaya katamong komunidad. Ayun po yung report. Anak niya pang malati Jose Boy Between na niyang ay liga ng pamangawang furniture. Pituki-tuki ne kanuntatang nakanita king karelang malating pipagawang billiards table. Idadi, yang potang magaral, potang bakasyon after dang magaral is kanita kasi ing malyari is sasaw plaring anak karing pengari. Diba? So, patse bakasyon at yung shop. Idadi, keta shop ng lolo ko, ulingi lolo ko, gagawa yung kasing billiard tables, gagawa yung bowling alley, pong replicas. Wow. Marakalya aliwang, he's an... it's a craftsman. He's a craftsman, magaling niya. Talaga, lolo hulyan, tapong hulyan, yung lagyo ng lolo ko. So, may biyasa ya ka rin, may exposure.
Banwang 1972 anyang magdesisyon niya between na manalakad sarili ng furniture business sa inawas ng JB Woodcrafts. Apin ng ini sikat na Betty's Crafts Incorporated. At niyang makyasawa ya, sabi na bisa ako magsarili tanga na. Sabi na syempre, buri ko na po tandago na rin pamilya ko at ko sarili ko negosyo. So, karinya may gumpisa ketang niyang 1972 mag-start na manyalila mong fruit bowl actually. Manyalilang wooden bowls. Acacia bowls. Manyalilang aliwaliwang furniture. Atin kami kasing malating pwesto kay ngarap na ning eskwela. So, masanting niyang lugar, yung showroom, manyalila aliwaliwang part na ning Betty's. Manyalila king Paite Laguna, manyalila king Baguio. So, karin la, di-display dala. Ang gaketang sabi da, instead of manyaliko mo o te kung maglagay kalupa malating shop, kalupa na ning kantatampuana. Kalupa darang aliwang negosyanteng Kapampangan, may subok mo naman ng katatagan ng Boy Between na kilala damo ring Double B anyang mamakbong niya yung pinatubo banwang 1991. Point ay tayo isipan da, makanano kami. So, may tunla sanang lugar, no karin la pwedeng magpwesto kagad. Dalado ring makina, dalado ring tao. Yeah. Pasalamat na kami man at that time ring hanggang Mago Brami, mostly taga Betis na tinukila kaya kami. So lumipat kami Concepcion kasi ating available Kintarlac, ating available factories, linipat kami ka rin. So, kaya bemila rin tao, may mag-ating kaming barracks para karing magobrareta ng mga liwa, mas buridang miyabiyabeng mag-rent. Mag-rent bale around the area. Kwento darang kaya nga na kay Leslie Menjola at Alona Sinswat, patugot manigara le Double B ang metong muna mang ininyero bang lakwas ng apasanting den karelang produkto. Burida, continuous learning, continuous improvement. Idadi tuto ng ketang kontento na masaya na. Palagi ako, nung makanita yung klaseng tao, kanita pa, nakedi na gun. Diba? So, laging manton yan, nanong iayos tamo, nanong gawan tamo, makanita yan. Paborito na kanong Mr. Between ng Maninton Furniture Design Books balang Mama Cola. Ingilig na karang libro? Apasan na naman, karang kayang anak. Anya naman katakataka, a standout na rin disenyo na rin furniture ng Betty's Crafts. Mas prefer kong sasaling libro kaysa itang mag-research. I mean, of course, we do that with... Ito yung pamana ng... Masanting yung technology na mag-search ka, dun to langan. Diba? Pero aliwayang bagay itang asasalat na akakit na anapin ating ko din. Bawal kami mag-shopping, kaya mag-shopping mahalan, kaya mag-shopping ng nano. Kumbaga rin sa salwan, may libro na nga. Pangaras naman kayang pamagmandong negosyo, metong yakanong mapanitindi at maganakang boss Double B. Tuturing no kanong kakaluguran din kayang talapagobra at papasa na karela in kayang kebalwan antemong craftsman ang pong negosyante. So, bilang metong boss, balo na nga kasi itang blamo itang obra manibat kay lalamang nga kembabo. Diba? Magana kaya but he's also firm with nano itang dapat. Kumbaga itang, pwede kasing maganakaka itang stunay yan Diba? Itang blama kontento ka. Kaya tanunan niya itang agawa mo. Pero aliya. But he is kind-hearted. Dakal dulugod kaya. In fact, karemagobra. Mo rin ka numitok nang yung kayang pamamiyasaw kayang komunidad bistaman migretiro Kaya PhilExport kasi, he's one of the board of directors kaya PhilExport Region 3. Metong kareng kayang pinush na program or bala mo CSR na ning PhilExport is in scholarship. Itang kay kasi, di ba, paminsan atin tuition fee, ibieda, libre. Inkarela more on allowance ya. Kasi paminsan we have all the scholarship, pero paminsan anang kabayad kayong magaral itang allowance itang mga niya on a daily basis or either pamasay na. Pinush na madinan lang allowance. Kaya rin Nita sabi na criteria. Siyempre, normal, isipan mo, it has to have grades of this much. Makanya blamo ating kantambing category. Ara pa de Leslie at Alona, kanong akalingwan ng lugod na binyen ng Double B king kayang pamilya at naswerte la kanu
Uling i-double B, ingkarelang meging tatang. We're very lucky. Pasalamat kami. Ating kaming, we grew up na kalupa ng ating kaming parent na kalupa ng daddy, kalupa ng mami. Ala kaming, sabi, sobrang lucky kami. Tambala mo, itang in-challenge is makanano mi pang ahigitan or ahigitan itang gewada. Makanano ming apantayan itang pararay nga anak mi. Sana feel na naman itang kalupa na itang feel me when we were growing up. Kempangayangon na biyang Jose Boy between o double B, burida nga rin kaya nga nakaaya lalade ang timong metong nga taong sinapu at meging inspirasyon, alimo para king karelang pamilya, nune pati kembalen kapampangan. Hanggang ngayon, makanyan inke kami kayan, baway mako din, at so kami muken, pero libro impanto na ni, di ba? So, itay nga man mong bakit paminsan maging different kami, kasi manakit kaming mga santing through books, itang makanita, itang interpretation nanuya dapat, itang proportion. Samantala, maragulyang kawalan kang probinsyang Kapampangan i-between. Iting pisyag na ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at mismong i-Governor Dennis Pineda, ken pamakirame da karemelak mong pamilya at kaluguran. Migsilbi ang director ng PAMCHAM maniba 2009 hanggang 2016 at metong yan naman karematenaka na may subong king kaya katamong kultura. Kaya bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Kabalen, 78 days na mo po Giant Lantern Festival na at 87 days na mo Pasko na. Apin po rin ang mga regula balitang kinalap ng kekatamong news team. King lagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Ating pusong makabalen. Happy weekend po kabalen. At again, advance Merry Christmas po. Uling Mipus Lino po. Nening parol kaya ni San Fernando. Mag-live ya po JM De Jesus king kekatamong Facebook page. Ang tabayanan niya po. Dakal pong salamat.